Right, nora wari mutungiria baraba ingia kirambunge ndiru ya Meru nwe Victor Karithi na manete mukarigite wa kanju ya mangamana Waiguru no ntubokia kudhiria nende mbunge ya Seneti akiwa ati rais nwe wonokerie gavana kaunti ya Meru. Karithi ariwa boy konania MBICA endoko kirambunge ya Seneti akiongela kaunti ya Meru nionende kudhira kela kwa boy nongelete NTAIRA ira nende mbika kudhira itumairwa kenda kureta urumundene ya kaunti ya Meru. Wari mutongirio baraba ingia mbunge na Meru no Victor Karithi na ina chumiritie na kuthwa kigwe ne ibu mono kona mukaririgitwa kanju ya mangavana ni Waiguru akiwa ati mutongirio mugongo ni wonokiria ngavana wa Meru kumagi SENETI araugite Meru teje itibuli kuigugano kia atongeria no ntuja kona nyombe SENETI ite KURUNGAMIIRA yongwa irithithio kura ni atongeria ndwarire chithrite ikiarua muno ni chair wa Council of Governor Waiguru urao wa Kirinyaga ire ikuwe ibo batetherie gavana wetu wa Meru batongeretu i president kia kwanti kona ikibwa nontu riu ni umuna ku rubbish senators bonde bakethira tu abatwithirite card nyakithira mante impeachment i political kotibati kwethira kwe so obvious ati senators abaira wapo bati kubwithia batiumba kuona na metho yo kana bathikira na batumira akiri yo araugite nene kaunti ya Meru no mwanka MCA betho bagitangwe na ngavana nikenda witina mbere babukionekana kutiumbikana under whatever circumstances tutumaira katiberere yo assembly ritangwete na governor kana governor ritangwete na assembly. It is impossible even for half a year kutiumbikana. So iromba riakwa ikwithira kwina antu ba Meru ibe kwa mbere ya mantu yonde nontu in the end utewa karikana indo ya na chiare kuo biantu bombike kurikana ne ithima barabara kana mantu yangira antu ba Meru beterete muno yomba kukarika within community chietu naraugite mpatho iji ni gutuma kaunti ya Meru getathara muno kimandu ja witina mbere ndwa each everything chikwa the county level already need to constate so much non to process their budget making itaambiriria to the best of my knowledge na inya kwethira CC bataomberea kurukua na chief officers obviously itebibio ndai bithara biena nguo ya kurita so rebika thiria mweri umwe ile thatu all these months mantu yo ta operational ipigwane na kire antu ba Meru na nikenda kuthira thineji ni gutigira mubunge seneta na kinya MCA nondo bothe bathuriri ngugi imwe bonde bakona kigina kira bagaitana kingugi oni ntoire kuwa for many years even before by MCA the lead of majority ntoire kuwa just like there is CDF ikwethira kuina one fund na ikwethira kuina kintu kirutererwa senators non to job description ya MCA ya MP na senator either ere imwe they all represent, they legislate and they oversight na equally kuke ya kwethira tika a constitution CDF ya kwethira tika constitutional then inya push ya wekira yinki na choki constitution should all happen together. Ngiripotera Uru TV Betamu Murioki.